Oh, wanaka na ke thabisitse ke gore o tlile wa tlo ja breakfast le rena le gono. Tlo se se moro. Le nna ke le tsholosetsa. Papa ke a leboga ge le mmemile. Mana jole di tsamaya jwang taba tsa magadi? Ska botsisha. Nna ke go lefela gore menere mangwe a se ka re fa mathata gape. Ska ba le ka se dira seo. Ke kudu ge ngwaninyana wa gaga ka se ipona ga tshimo le go. Le re jwang? King, go na le mathata kwa paradise. Bo majo ba bo. A fa o ditse bitse go gore mapitse ke ba se gona gore rwa magadi a gagwe. Ape ngwana ka gotse mapitse kwa Johannesburg o na le mošomo o montši a ka se kgone go tla ebile thabo ga bone bothata ka se. Ya mare ka se kgone yo patela magadi mapitse a se gona mase. Bane. Na sa ka e bona tabe jwale. Tšhabela ka magae. Hi, Mishmanaka. Hello. Dumela. Bona re ka mokutse. Le bona mosadi o swanela ke hlompho e kgolo go tswa go lena ka moka. Morago ga seo a fetile go sona ge bo papa go lena ba sepela. Ya, ke a tseba ragadi. Go lokile. Ke gopola tsatsi leo papa leda a ileng a bitša family ka moka a e botša gore ene o nyaka go nyala mosadi wa mosulu. Ke na le bonnete ba gore batho ka moka ba ba maketša ke raga. Gape ga o tseye buena pretty. E fela seo se ile sa itaetša gore ebile ya ba kgetho ya maleba ya bileng a etšea bophelo ba gage ka moka. Ke a leboga Rebecca. Ya, ene la tseba ke decidile gore reng ke reke stentisela go block A. Ka net. Ya. Wa bona ngwago ke nyoko bona ke le busy ke a re ka ge le bo ma double story. Re lebeletse re ka kopana neng le estate agent. Le ka swara fa. Ke tshepa gore ye ga se kgopelo ya agent leave. Aowa, e fela nka thaba ge le ka tla pulong ya masika a mme ka di 16 tša May. Oh. Ke a leboga. Ke tla checka diary ya ka. Ke a leboga mohlomphegi. Wa tseba nako le nako ga ke sepela mo diphasageng tša mo sepetlele ke no nagana ka mogo mme a sa leng go a ikgafa bjale ka porter for mengwaga ya go fetiša 20. Ba šomile mo? Ramadimetša mokarate o šomile ka nako ela ya Mr. Radebe a be a tša pensione ka morago ga dikgwedi tše mmalwa go fetša go fihla mo sepetlele. 20 years. Wow. Ba swanetše be ba hweditše mašena go bonagala. Aowa mohlomphegi nna mme a senka go tša tšhelete pension. What? Why not? The GEPF e tšea nako ya go se fete matšatši a 60 go phethagatša di-payments. If everything submitted is in order. Now wa tseba ge e le gore ba lekile go dira claim. Mohlomphegi nna a ke sa gopola mare ke nagana gore go lata. Not at all. The beneficiaries of the GEPF member yo a sa hlweleng a šoma goba a hlokofetše ba ka kgona go dira claim. Ga o molato keng? Re me tšhwana re botsa re go diragala. Oh, well, ke tšere sephetho sa go tlogela the internship. Bane. Ba go dumeletše wa no tlogela fela. Well, it's not like ke ba file choice but So we ska senya reputation ya gago in the long run. ga ke tsebe. Se ke tsebago ke gore ke ile ka swanela ko go boya. Bane. Wow, nna le wena re ne le lenyalo le re tsentseng re le plan akere a ne le gona beng ka se thule letšatši le lengwe ntle le mora wa ka. A ba ngwana ka sephetho seo se tšeago ke sa maleba. Seo se ra gore o tla ba gona ge go rerwa magadi a gago.
Don't you probably didn't negative pele mapitsi. Go bana mo se se dira se. Ke be ke nagana gore re thabela the fact ya gore ke tlogetse career ya ka for lenyalo la rena. Go bala gore le tsebeng gore ke tlo movela back to flat ya ka later on. Ke no tlhoka space se leng sa. Ma ke na bothata ka seo. E fela pitse ga e fela. Ke nyaka go netefatsa gore setlolwana sa ka se kgwetsa stability. Nna ke dumelana le yo walat. Ntlo e tlo go thusa wena ga kgwebo ya gago e se tšeng godimo. Gomme ebile o na le bašomedi ba bantši. Exactly. And wena wa kgona go ingwala metsotso? Ebile nna ga o tlhoke gore ke tsebe go ngwala metsotso. Ke tla hira motho le go tlhokega. Well, Charles, you know, you might not have the money for that. You see, a new business owner needs to be a jack of all trades, my friend. I hope I sit over Chempe. Eli Chempe, was in Pujani Jonathan Pujaman Happy. This is bad. This is badly. It's bad here. Yo, I need my peace. I need my happiness. Got to keep Pujori Kitola Bella. Ma pizzi uwile mo ga go tsama goeng o lesitse internship ya gaga. Oh. Eno ka se bile gore ke kula mata ba tshaka John Maputla. Wa makala. Bona makala. How are you makala mo? I get go na mpuri gore Mapitsi is struggling ka taba tsa dithuto. Ibile ona wa sola gore ngwana o la ka felletsa dia. Ke go go, but that's not the point. The point is all is abiyang such an amazing opportunity. Ibe ke no rafela. Go ba ngwana o biamo. O ne gore na settle belo ka mate go Maputla. I will not let this happen over my dead body. No. Gopola gore Mapitsi a isale wa ga magogwa. Ke wa ga Maputla. And it's also to go official from the 1st of May. State agent but to me SMS a few minutes ago. Bafuna sihlangana nabo sasa. Wow, that was quick. Yeah, Agir. I mean ga go hlokega ngwanaka e Philippines sasa. No, ma ha ona ka bothata go sasa go lokile re tla. Okay. Ona after buying the stand ngwanaka re lokele fence re tlo gona go biala mehlari. Ona re skera ra tša gore rage. Gape ke nako e telle kudu le nna le bele emetse seki. Jole ke nako. Wait, so does that mean le tlo thoma ga Yes, that's right. Oh. Le pile. Yazi mntana ngiyabonga ukuthi ufulfile ama dreams wami. Le bona mma ye ke tsela ya ka ya go gopela tshwarelo for maitshwaro wa ka di bekeng tše mmalwa tša go feta. Go lokile ngwanaka. No, ma ga wa loka. Gape ke a tseba le gore nke be ke le kwa tetši gore le naga la llela bopapa phatlalatša go tshwana le rena ka moka. Oh, ebile ke le bontšhe mo. Wait, is that the... Yeah, ke plan ya travel story. O no e reka. O no e reka? Awa, ke tšere go ofising kua. Ke be ke ntše ke berekana le yona ke le kua mmerekong. For about a year. Ao ngwanaka. No. Ke nyakana le Charles Kunutu. Oh, ke nna Evelyn. Yes, ga o thuša kaeng? Ke tlišitše dilo tša lena moki. Wena man. Awa ka lebitso ke Evelyn Maswatla wa go tšwa ka kua ga Mothiba. Kore ke nagana gore poso e rometse mangwalo a lena go address ya ka poso until it suddenly stopped. E ka ba la mo tseba Mr. Peter Rakau. Yeah. Wa leng tronko. Yes. Pero ngombo. O reng wena o butse mangwalo a sebeng a gago. Bona, a ke re bokaone wena, nke bo o tšere mangwalo. Wa isa maposeng, ka re ga o tsebe mongwao. Ke maswabi e fela ke be ke Hey, tsena jo. Go senese. Awe mara a ke re ke le mo Mawe. Gata, o gatlo. Are. Mapitsi, really? Yeah. Welcome back. Lelo re ka sentsepe be ke go botse he. Yeah, well, ke buile fela because sonje ke lokiše tlhakatlhakano yo wena kwa ito le Thibosile cause je.
o ka kgona gore fa sebakanyana right there? Yeah, sure. Okay, o ba go tlhokega? Ebile ga botsotse ngwanyana le sontjane le bogo gore ga ke morake. Ya mara ka ba le gore le o ke lebaka la nnete la gore o tswe mo internshipeng. Lebaka la nnete? Ya ke kwešiše. Gape tse re ka move wedding ya rena ra fetša gape ra move date ya gore re feleletša magati. What was ke tšere sephetho, I made up my mind and no. And le gone ke kgone go amogela gore Joburg is just not the place for me. E fela ge o ka tla mpe felela ka sephetho sa mengwe re e tlago. Ke re ke tle ke go lome tsebe. Ke Mapitso o ile Johannesburg. Wa tseba ke tsebile gore a ka se tlile nako e telele kwa Johannesburg. Wa nenyana ola wa mothefo. E fela o bile le mekgwanyana yele ya go nkga ya kwa ditoropong. O sepetse o ile feleteng. What? O nagana gore ke maotlodi ya mošomo wa bomakoti? Awa go molaleng gore o nagana gore mešomo yeo ya bomakoti yena ga ya moswanele ka gore yena o na le di-degree yena ke se. We patata. A re lebala ka se mogotsi wa ka. Ithi nguphakele zona ezimnandi izindaba ungazilindelanga. Yebo. Ke re finally zamokuhle uyongakhela le yandlu yami isithabathaba sendlu le eblock A. Ya. So uyabona ke manje ngifuna ukubheka izinto engiyozifaka endlini. Wena bheke ipende le ngizoyifaka ekamereni lami. Ya. Bentlela ina di-bad memories. Ya no papa bolela nnete na ena ke nyako do bona e tswile ka matshogong a ka as soon as possible. Gore rena re sa e reke go yena. Belela batho ba ga mamma. O se le bjang ka tlhogo lena man, Wa le dumela Mapitso a o ye mo ke le sa mo se morago Joburg. Why? Ana ke motse ngwana ka re o tsa go nyalwa is a bad idea se dumelang le nna. O na le improve right. Man gore le fala ke ntwe nyane, fa ntwe nyane fa go no mo support ka dreams tsa gago. Oh, mara family bia mo kana mo na le batho le ba dutja go tsotso ka tlhogo mara bana. Ai man. Ai senhle sisi. Yo qethana le ka leto maputla. Mhlawumbe that's why umeki bekanomona mangitshela babili. Yilonto sisi unomona kuba uyazi kalokuba uzawuhlala endlini enhle kuneyakhe ungekudala. Cabanga njalo ngempela? Wesisi kaloku la chomikazi yakho ingabantu ivuyayo xa ichomi yakhe iphansi abe nenceba. Ekujongele so. Bona man. Wena o ska tšela Mapitsi tlhogong. O no ba fela a beanya ka gore ngantšhe botlhoko. Ya, ke nagana bjalo. Anyway, wena morero wa gago wa go dira diteko tša DNA test tsa majwa? Bona ke gopotse goreng ke no kgaogana le idea eo. I mean, ke na le bomma ke bona motswadi felo le goreng ke a motlhoka yona ba enough for me. Good for you, my baby. Yeah. Ha bona se ke se tlhokang man ke gore ke thoma o nagana ka lapa le le goreng ke laka.